Ngalelinye ilanga Jesu uthuma abafunzi bakhe kuthi bayomlungisela lapho atawuhlanganyela nabo khona esidlweni sakhe. Kwabita ukuthi bente tintfo ngesikhatsi ngoba bekungakavami kuthi indvodza ithwale emanti. Kwabita bahambe ngaleso sikhatsi kuze tintfo titobahlanganela. Ake sifunze kwenta tintfo ngesikhatsi uNkulunkulu lafuna sitende ngaso, ngoba uma sente njalo lasimisele ukuthi sitawuhlangana nako. Uyatati tikhatsi tekwenteka kwetintfo. Ngiko livi leNkosi lithi ekupheleleni kwetikhatsi, in the fullness of time, wayithumela indvodzana yakhe. If you will be on time, things will happen in time. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngikuhlephelela kuGenesis sahluko 50 verse 19. Kodwa Josefa wakhuluma kubo wathi, ningesabi, ngingeke ngitibeke endzaweni yaNkulunkulu. Mawutawuphila impilo lekhululekile, mawutawuphila impilo lenekuphumula, mawutawuphila impilo lenempumelelo, ungatibeki endzaweni yaNkulunkulu. Josefa bomnakabo beta banekwesaba kuthi njengaloku sekushone babe wabo, Josefa utabahlupha. Kepha Josefa akafunanga kungena ehhovisi laNkulunkulu, lihhovisi lekuphinzisela, ngoba uNkulunkulu uthi kuphinzisela kungekwami, kusehhovisi lami. Josefa abenelithuba lelihle ngoba bekanesikhundla nyalo. Bekangabajayivisa busuku bonke, bekangabagijimisa busuku bonke, bekangabahlakulisa tshani busuku bonke. Kepha Josefa akakhethanga kuba sehhovisi laNkulunkulu ngisho lithuba analo, sikhundla anaso. Wathi Josefa, sikhundla sami singaba sikhulu eGibhitha, kepha akungendi ngibe nguNkulunkulu. Lichutse kuthiwa lake lahawukela kutalela emacanza njengetikhukhukati, ngoba bekungena imali ngetikhukhukati letitalelako. Kuthiwa-ke lase liyangena nalo esilulwini lizama kutalela, laphuma langa layawushona kude ngisho linye licanza. Kepha lokwabakhona ngemapheleke ecutseni. Ungezami kuba sehhovisi laNkulunkulu lekwenta konke, munye umnini mandla onke. Uyathi mangabe wenda tintfo letisehhovisi laNkulunkulu lekwenta tonke tintfo, utaticabanga ukuthi usehluleki mase tingendeki. Mawuthandaza usuke ubeka kwenteka kwetintfo ehhovisi lemnini mandla onke, hayi ukuthi wena ubese uba ngumnini mandla onke. Mawubona letinye tintfo tingendeki, kusho kona ukuthi usesehhovisi lakho, ngoba wena awukhoni kwenta tonke tintfo, awusiye umnini mandla onke. Munye lokwati kwenta tonke tintfo. Ungatenyanyi ngetintfo longakakhoni kutenta, vele awusiye lonemandla ekwenta tonke tintfo ngalanga linye ngasikhatsi sinye. Ungaze uhambe uyothandaza kakhulu ungeti frustration ngekuthi uzama kwenta tintfo letisehhovisi laNkulunkulu kuphela. Phumula emphefumulweni. Yenda loko uNkulunkulu lakuphe emandla nelithuba lekuthi ukwente. Yekelela letinye tintfo ehhovisi laNkulunkulu, ungatibeki endzaweni yaNkulunkulu. Amen.